zirna huanga chuan district chen khata district education Chetvelna kan thlir ho dona samagra shiksha district project office 10 Zirlai Naupang puitur program chi sang sang an hmante kan thlir ho dona ni tunchuma hian lunglei champhai siaha longtlai mamitle aizol district te Chetvelna kan thlir dona ni lunglei district Chetvelna kan thlir masaberanga lunglei district samagra shiksha buatsaih January ni somni achangani somthum sangni somni panga chung khan pre primary school sompanga a Zirlai Naupang te shiselna thlonin an enfi asaka sarkar sikul le samagra sikula te Zirlai an neih tam theina turin ma an labok ani heng skula te hian doctor te le samagra shiksha thoktu te an kalkwala early childhood care and education naupangte chu an shiselna baka an chan chhodan adikem ti te an ena damdoi chu ngai te chu athlonin damdoi an pingal bok athlona in entir na mai baka hian twal chung mi te hnena ECCE le vidya pravesh chungchang shilfiana hun man ngalani bok samagra shiksha lunglei district 10 athlona Zirlai te shiselna an endik na school te hi government model PS lunglon government PS3 hawlong government electric veng PS1 government PS Salem government PS Ramthar government KT PS Ramthar government PS1 Zobok government PS1 Bungmun government PS Marpara government PS Serkon government PS College Veng government PS1 Pukpui government PS2 Zotlang government PS Veng Hlunte anni samagra shiksha lunglei te hian pre primary school sompanga an nei mek ba ka hian school tamzo ka he aya tamzok nei tumin ma an la mek ani samagra shiksha lunglei district te hian lunglei municipal council huam chunga sarkar le samagra sikul te mipui tamzokin an bo theina turin ruwa manna chi sang sang an siam meka heng sikula te hian Zirlai tamzok an kal theinan le nu le pa te ngai dan shiat nan Zirlai nu le pa te chan turin questionnaire an sema heng zona te hi Google form mangin an thon chhuaka heng zona te hi sarkar sikul ten tran an lagna tur shiat theina na an buatsaih ani LMC huam chunga Zirlai nu le pa te chuan chan sak ngei se an du hle ani champhai district kan thlir ve thunganga champhai district project office samagra shiksha buatsaih tunhnai khan khobung block huam chunga government elementary school naupangte tan rangot saf buatsaih ani sarkar lai pui chuan naupangte thiamna le theina hai chhuah ani theina ante namzia rang mila zirna konga hma an sawn theina ante an thiamna le an theina pho chhuah sak an ni theinan elementary school naupangte tan rangot saf abuatsaih thina khobung block huam chunga inti siakna hian naupang somni pakhat antela middle school level le primary school level a item chi sang sang mangin an inti siakani champhai district rangot safa hian middle section a pakhatna government khobung middle school pahnina government khwangthing middle school pathumna government border middle school vaphai te anni primary section a pakhatna government khobung primary school anni champhai district samagra shiksha buatsaih tunhnai khan naupangten science le mathematics subject a te hma an sawn theinan education training hall karota champhai district level secondary level quiz competition buatsaih ania he quiz competition a hian team sompali antela pakhatna BC lalthamwana English Academy champhai pahnina government nalan high school pathumna government GM high school champhai team 3 lohna poisa file certificate pack anni naupangten science le mathematics subject ate hma an sawn theina turin champhai district project office samagra shiksha chuan tunhnai khan science le mathematics olympiad sangni somni pali sangni somni panga buatsaih olympiad a hian atam thei ang ber naupang an tel theinan cluster level a buatsaih ania cluster level buatsaih ani awang hian naupang sangkhat somruk pariat antel thei ani he olympiad naupang antel dan chu class 6 a naupang zani somsari pasari class 7 a naupang zani somnga panga class 8 a naupang zani somkwa pasari class 9 a naupang zani somthum pariat anwain sangkhat somruk pariat antel ani loman hi class wise semani a class tina pakhatna atanga pathumna ba ka consolation prize te siam ani
Champhai District Project Office Samagra Shiksha Malakna in Kumsang ni Somni Pali Chunga Champhai District Noya PM Poshan Scheme Midday Meal Dong School za Somli Parukte Zinga PM Poshan Scheme an Kalpui Dan Endikania Chung Zinga chuan Champhai Block le Khobung Block Achangin School ti Chazwal Panga Veve Thlang Chhuak le in Chung School Thlan Chhuah Bik chu Endik Tura Ruat Evaluator MSTA PTAI Otele District Officials ten School la Kalchilin an Endika School ti Chazwal som Thlan Chhuah te hi uluk takin criteria shang duan sa mga endik le vek an ni hnua November ni som pakwa sang ni somni pali Khan Education Training Hall karot venga result puan ania loman sem ani PM Poshan Kalpui Chetvelna hian te fung chi shang siam ania PM Poshan Register zong te an maintain chatlo te report monthly le daily and pek chatlo te kitchen cum store an enkol chatlo te entirnan bu fai emaw chome an da dan le an enkol thiang hlimlo kitchen garden an nei lo te an nei ani chuan an enkol chatlo te kitchen devices an enkol chatlo te cook te lukhum le ebron in an siam lai le sim lai in an inthuam thinem ti te PM Poshan Kalpui konga eng angin nge sikulin achievement anei ti te fan an mandan te fan an don mangin thil danga sikultan contribution an nei lo te community contribution items and work naupangten khoya nge cho an e table manner an kalpui dan le in zirtirdan best practices school dang ti lo thil dang ti chat an neim ti te endik nan manani hengte fung manga endik an ni hnuwa lo mandong tur thlan an ni a pakhatna mual koi PS ni in tangkai cheng sing thum le momento andonga pahni na zol sei middle school ni in tangkai cheng sing ni le momento andonga pathumna kanan middle school ni in tangkai cheng sing khat le momento andong ani PM Poshan Scheme Kalpui Chetvelna hi Mizoram Puma Champhai District an Kalpui Masabera School ten an hlok puya ma an sawn phah na se maya Kalpui chunzom zel tura ruwa manani bawk You guys got Nailo school alutsu. Is your social not what I boy on? My profile, my school profile and status, all the records are stored safely in UDICE. My UDICE, my school's records. School in UDICE code and it's one pen permanent education number in the yanga pen mangin apar ID automated permanent academic account registry and low generate sakangse. ID generate nata inule pa teremti na lakan ito iya darkat nen link fatrole apa ID inay toksoan Zirtirtute tura school son angay ani po in koy muna po India ram sunga chuan iboy lovang apa ID le digilocker hi thunsom alani dona academic reports digital inda that alani vek don eng huna po eng tiklai po in i-result le academic records te atak kem ngai lovin idu huna imang thei dona ni kangmei le ti bopal naka po ahim emani I am proud to be one of the participants in Mega Apar Diwas from one of the most remote areas in my proud country, India. You guys sa naupangte mingzialo hi school zong ti turani. Siaha District Noya Zirlai Naupang Mathematics le Science in Elna District Level Maths and Science Olympiad sangni somni panga chu elementary le secondary Zirlai Naupang Government Middle School New Siaha a hlotling takanei ani Zirlai te answer sheet tan OMR sheet manani a question hi multiple choice vekani a Mathematics le Science hian marks somnga veve apu a darkar thum chung chan na hun atan pek anni competition zone nu hian pieng fanchun DPC Samagra Shiksha Siaha chuan Zirlai local te fui na thu asoya Siaha district chu science le mathematics a sang le zwala inward thei nan tu na Zirlai te le Zirtirtute an poimo thu asoya ti tak na ne na zir turin a fui bawk mathematics le science olympiad sangni somni panga Siaha a hian school shang somni achangin Zirlai za panga antel thei ani Samagra Shiksha Mami District Buatsaih District Level Quiz Competition sangni somni panga chu secondary school Zirlai Naupang Government Zol Nuam College Auditorium a Buatsaih ani a quiz competition thupuyatan men and environment ti manani
He quiz competition a hian pu kele nunfela district project coordinator samagra shiksha mami district chuan quiz in elna chu hlok thlak taka mang turin school shang te acha rui hlo le mi patmei chiat na man swal na in kan rom chalai te ati chiat na sajja soin henglam konga hian Zirlai Naupang chu an nun ti chelo tur le rui hlo ti chin lo turin a fui bokani quiz master tlangwalel muan amakai shwaina in quiz competition hi nei ania district chunga high school shang paruk achangin Zirlai antel thei ani quiz competition lo man dong tu te hi pakhatna government KR high school zol nuam pahni na government thinglun high school le pathumna government tuidam high school te anni quiz ati chata ba ka atel zong te hi lo man poisa le certificate pack vek anni a hemi ba ka hian audience lam tan zona siamani boka achang dik masa te tan lo man siam sakani bok samagra pai ben government mamit high school te chuan mamit district a republic day sangni somni panga lomna GSA playground mamit aneya rimoi kalrem an entira mamit district chunga hian samagra shiksha pai ben hi benom chunania rampum hwab ni poimo republic day le independence day ate an tangkai chin hle ani Longklai district samagra shiksha buatsaih rangot saf sangni somni panga chu January ni somni pali sangni somni panga khan government college complex a manania Longklai district chunga elementary school som panga antel theia pulel chan himachangte DPC in rangot saf chungchang asoi fia naupangte afuina thu asoya hemi hnu hian Zirlai Naupangte inti siakna anne chunzom ngalani he competition atan hian endik tu pathum rat anni a ati chate hna loman semani rangot saf hi kuthem thiamna lama Zirlai te inti siakna ani a thing mau lekha shui buara bottle tlaklei le thil chi shang mangin thil an siama limzia te le se inti siak te po ati theya Zirlai ten tangkai takin an mang chin ani Longklai district samagra shiksha buatsaih Longklai district chunga middle school Zirlai te tan quiz competition tun hnai khan LADC hall a nei ani quiz master atan hian Elvan chong government model middle school teacher chu manani a aptitude test nei masak ani hnu in school panga ten final round inti siak an neya program hlotling tak manani samagra shiksha Longklai district ram manin Longklai middle school pani government bazar middle school le government electric middle school ten January ni somni achangani somni pali sangni somni panga chungin twinning of school program chi shang an mang school pani te hi zirna konga anin ti so ton nan Zirtirtute zirtirna anin chim tona quiz competition te extempore speech te spelling bee te anneya field visit te nein Longklai DC office te antloa mizo in thiamna chi shang in suknor arpa in swale in buante an nei bok mizo namlam te an zir hawa volleyball le in thiamna chi shang an nei hawani twinning of school hi tangkai le hlok taka manani a Zirlai Naupang le Zirtirtute in kara in po na le thoho na chatak an neya Zirlai Naupang ten he hun man hi nuamanti a an hlok pui hle ani Zirtirtute le Zirlai Naupang zani borvelin he hun hi manani a twinning of school program hi chunzom zel tlak ni in an shia ani Vidyanjali 2.0 sikul kaichan Vidyanjali hi government le government aided school ta na kanwan chhuah theina kongrem chang sarkari na buatsaih ni Vidyanjali kaltlang hian mi in phal le in pe mi mal le pol ten sikul hmasawnna turti sakle pek thei dan chini om pakhatna sikul ta na tha tho emaw thiamna emaw va pek pahnina sikul ta na bungrwa an mamo pek Vidyanjali kaltlanga pek theilo chun su sumfai ni Vidyanjali hi midangte ta na kanwan chhuah theina kongrem chang sarkari na buatsaih ni Mizoram a hian Vidyanjali 2.0 ti hlotling tur hian samagra shiksha Mizoram chu ruatani Vidyanjali na atumber chu government le government aided school te mari in phalna ngeia khotlang mimal le pol ten an mamo na zona kan chanpui hi ani in thangram democracy a chuan sarkar hi mi pui siamani a sarkar nei tu chu mi pui kan ni chuwang chuan sarkar school nei tu po mi pui kan ni Vidyanjali hi Sanskrit trong vidya sha na digle anjali kutpani manga thilpek ti atanga la kani
thili ani na dik tak kan hriat hian kan ngai dan le thil tia hong ani fo thin entirnan kuddo chu khawngaiha wangin cheng som emaw somni pek mai thei ni a akuddo chan jong jong ne na hriat nuah chuan cheng zanga emaw sang khat thleng po in pek kan phal thei Vidyanjali kaltlang hian mi in phal le in pe ten mi mal ang le polangin sikul masawnna tur ti sak le pek thei dan chi ni a om pakhat na sikul ta na tha tho emaw thiamna emaw va pek zirtirna pek building repair sak sikul ta na natlan le thil dangte pahni na sikul ta na bungrua an mamo pek bungrua engchi po sikul mamo tur pe ka theya entirnan filter computer stationery le thil dangte Vidyanjali kaltlanga pek theilo om chun chu sum fai ani volunteer ni du tan Vidyanjali portal vidyanjali.education.government.in mani in zialu thei a mani ati thiamlo tan samagra.mizoram.government.in website le Vidyanjali 2.0 YouTube channel a tutorial en thei ani itule fa ten thiamna chhortlak zo kan neih theinan I thiamna le thil neih mangin Vidyanjali a hian lotel vero le Aizawl District Project Office Samagra Shiksha Darlon Block buatsaih tunhai khan rangot saf buatsaih ani a school som pariat primary section pariat le middle section som antel thei ani school naupangte hian activity shang thlansa 2D painting 3D sculpture mau emaw thing hmanga thil siam shui le hnang hmanga thil siam indigenous toys and games essay writing competition te hmangin an thiamna an lan tira until siam le painting te po an mani level ngai tua chuan zapui omlo tak tak clear an ni a Zirtirtute po in naupang an kai shwai chahle ani ti hmu thei ani Zirtirtute po in naupang an kai shwai chahle ani ti hmu theia alomom hle ani Pusilal biak Zava District Project Coordinator Samagra Shiksha Aizawl District le Pilal Shwaitluangi SDEO Darlon ten rangot safi an manpuya naupangte fui na thu an soibok rangot safa hian loman pakhat na changa pathum na mutu te hnena semani a participation prize siamani bok ole khati zong khatun chuma district education Chetvelna Samagra Shiksha District Project Office te Chetvelna kan clear ho thei chu ani